Mene mensengi badai ke arpusan terik bena Julai usna marajar arpuwei unewei ulum ulat tua bat kini kima bal tua napa utai ulum kilahap sini syapo bat kilapan praru ia ketika wika jingkieng bat kini ka Jingjia kala jaru apa ketika jelah Himachal Pradesh bat hakis nang kendang ketika jelah Himachal Pradesh.